गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मोटो व्लॉगिंग। तो कैमरा आ चुका है, तो द एक्शन कैमरा इज हियर, सो आई एम रेडी फॉर द मोटो व्लॉग। तो मैंने कुछ सुबह थोड़ा फुटेज किया है 5K 60 में थोड़ा करके देखा था, लेकिन फॉर द सर्कमस्टेंसेस मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कैमरा से ज़्यादा तो फ़ोन सस्ता है, फ़ोन से ज़्यादा तो कैमरा महंगा है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी थोड़ा एक्सपोर्ट वो सब करने में ही टाइम अलग से चला जाता है। आज स्टार्ट करने वाले हैं, कॉपरक से भी करेंगे, हिंदी से भी करेंगे, इंग्लिश से भी करेंगे। लामा बुमतई थांलायनाय ब्लॉगिंग नि लामाव हाय सेंलायफैगासिनो अ लामा बुमतई बुमतैया नायथक गाहाम हामिया जों जतन सायमान जों मट' ब्लॉगिंग सेटआपआव थाखाय मालायलायफैरान आंखाय अरमासा नायखोदे बोसोक साजक दंब साजकनानै न बिनो साजकमा दंबैनो नारि yang pura setup ring light yang phone yang mana hali gisi gi yang sen rok tujak tam rok tujak yang phone ba ko bai mana mani action camera GoPro ne mo thepajak no bo nai sika lai sikau mo khang so yang na hari yang mo kari rai to Anti dah malah kisah dia bagi tip naik jadi views kanan apa customer ini. Entah, ani subscriber baile nang customer maliye. Angai hingga kai rider roni subscriber rok tamla samung tong ba ko bai. Genong ni ber rok blas rok sumna musung kari rok fashion sumna musung ka bono contact hebi. Se among ka kai obonya or post office gole phagen mar khain manjak thang. Hera asung ko. So camera helmet thaiba se khaiban dong ta khaibono ko GB ho mini duty ho tuna thang thong ang da moto blogging direct malaysia na norok pai do asani. So tabu khaibono GB dong na thana bagai sini goli ni thana nai tong lai ta sari kali bini hangkai ani je mic adapter amo no saimi amo burjani je mic keri amo already nosto se pai phono amo maybe amo defective manjak thakata je mic adapter ya je mic ta amo ke talta ka order sai marcho tamke voice distort ka sai tonga abo obviously camera ni mic bekero distort ka sawo ke tai camera ni je mic order mani je mic be bo distort ka sai tongo ge ang bo mane afro sai mali ang ta voice naijagi je saiman to ka det ki as a voice I'm already distorted se no rokun khang khane mangala amo no barbo pum pum phai tongo tai ekdom khorang bo phati jagaro konman phaya tak je amo mic order woi phaya sakamo tengle USB mic no ta kesa thani box sana bagai ma phaibiga ang moto vlogging khaithamani 5K 60 fps ka thangai nai. So am khaimani se ani phone to ang mane dai se mamali ya footage rono asak ani mo phone bo agi মানে টংমানি ন বাট লস টংগাই থাঙ্গাই মো 8000 এ ফোন ছি আমার আ ফোন কোন সাপোর্ট খাইন তো ভিডিও দামানি কে মো जो 2K খাই খাইনি কে 2.7K 60 fps খাইনি কে বম টিং নাই সাইমিয়া ক তাবু কমে বিয়ম अंखे बांखाइ नि के तो नं साना बगे का टंमानि आमो कराप्टं थाका थाकतां खाइजेनाय नालिगे नाता ताबु क्वालिटी लोके खाइके ब कैमरा नि पोटेंशियल काम के साइमियाब्ला तो apa to tamo re nai kana ro wan loge corporate khai toni man lena se moto blog khai hai next day ni